Hallerin varsın avuldaş, yıkık görmeydisin tünlerde. Tirni tügüp topkan nimetlerim, gidedisin niye şitlerge. Ni hallerin varsın avuldaş, niye bulay solgan yüzlerin. İgin ona ide basularda, iki mekbule idik gözleri. Nerse buladı sima avuldaşım, bulay bulamay tobik şorasım. Yatlar kuca bulsa başın eğip dursan, gibiş birmez bəxit ağaçım. Nihalleri varsın avuldaş, Rəti gitti desin dünyanın, dürüst yoldan gitmedik mi elle? Elle bargışımı Hudayının. Nerse buladı sima avuldaşım, bulay bulımı tabi şorasın. Yatlar hıca bulsa başın eğip dursan, jibiş birmez bəxit ağaçım. Nerse buludu sina avuldaş. Şunday ma'nali jar, bek zo'r rahmat sizga. Bek zo'r rahmat. Avulni qoriq, ul avuldan chiqqan kishilar ishingga kerak. Mening avul menga kerak, sizning avul sizga kerak. Yarey, mana men qoradan kiyinib chiqdim. Chunki mana bu shig'ish azrakkina problema, azrakkina ishim boshqan jirlarni olib aytasi kelgan so'zlarimni sizga aytirman deb. Çünkü bu iş lirik çıkış bulur. Şu an bir gerek sağışlı, bir gerek uzun küyler cırlı deyip aptıramağız. Mağneli söz, o uzun küydegine bulala. Men teki tez cırlanan cırlarını etelmeyim, şarda barda cırlar deyip. Bar burada mağne ol lirikada. Songa vakitte kızganış, bizden halık indi lirika tınlarga yara atmayı. Gerektir belki. Şu an köre tözü buturağız. Endi avullar bitken ansı endi elbette üst kullarımız bilen bitiremiz. Mine bizning qo'ldan kelmay turgan ish var. Alloh Taala işi. Mening shu zalga keluvimda bir sebebi şul. Kamal teatrına kirasim kelmaydi deb aytmayman. Yaratamen teatrni. Men teatrsiz yashay olmayman. Yaxshi kishilar ketadi jamoat. Yaxshi kishilar. Teatrımız direktörü Şamil Zenurovich Zakirov, o menga eng birinchi san'atda yo'l ko'rsatgan, menga bir ko'p yordam, menga tugul, bütün artistlarga yordam ko'rsatgan kishi. Tatar, millat, Tatariston, Qozon, teatr, artist deb yashadi da yarti soatda bizni qoldirib ketdi. Bik itoatli, bik tartibli kishi edi. O'zi ishini yashay olmadi, millat deb yashadi. Shundaylarning birisi Fanis Yarulin. Fanis abi Yarulin bana şu vakitlarda, şu aralarda bizni kaldırıp gitti. Tozalığı bizden bir küpke kim bulsa da, o yatkan yerinden de o bizden kübrek iş işlerken, kübrek is kaldırgan, milletke mağnel işler kaldırgan kişi.
Аның бер шигырен генә әйтеп китим әле. Менә ул булай дип язган. Безнең ил ятимнәр иле. Ятимнән ятим туа. Ятимнәр көчле була алмый. Ятимнәр үчле була дип язган. Әни сабый. Өченче шәхесе без шулай ук минем яраткан кеше минем күрше авылдан гына минем якташым Илдар Юзеев. Татарстанга беренче тапкыр килеп аяк баскач та мине улым дип дәшә иде. Мине бик ярата иде мәрхүм. Менә шушы өч шәхескә шушы җырны багышларга булдым. Ни өчен бу җырны сөйләде икән дип уйламагыз, башка җыр тапмадым икән дип. Минем уйлавымча, Фәйзәл Мортазинның репертуарында иң мәгънәле һәм иң матур җыр шушыдыр. Бу җыр шушы өч шәхескә дуга булып барсын дип җырлыйм. Хуш инде.